tu lai chu khovel mun sang sang hian boina hian min tuam ani bera kan thenom ram Burma a hian boina lian jok a in mung chawa chuti lai kara zo na thlak te in kara po boina lian tak a in mung chho meka zetare le CNA te in kara hian boina lian takomin anin that ton deuh reng mai ni heti lai hian engwangin nge zo fa te jinga hian CNA thlop thin tlat kan om a chin chuakin tun tuma hian kan ngai thladona he video hi atop abula tanga atop thleng ilongai thlang nuwa thutluk na hi siam chaudon nia Chinlen constitution bi chian na thuma hruai chu federal democracy hian autonomous region emo state sang in kara thunei na in semjai angai poimo hle a chin chiana te chu mipui a yo thlan tual chung ro rel na le nam sang te in za ton na te hi ania mi zong huap zo in tluk tlan na le centralized authority laka in humim na turata na a thalhe federal democracy hian kum tam tak en san na tur to Chin state mi puite tan be se na thar asiamani heti lai mek hian federal democracy swalin ti Chinlen constitution chuan democracy principle akalin soisel a hlona sa hle Chinlen council din dan Chinlen national front Chinlen army anti he di andin tir chuan Chin state chunga cheng nam sang ten an thlop thale maya amero chu huna local zela haka le than tlang ho anin du sakbi ka wangin nampeng dang de chu zoi in an bang le hlomani tun din huna chuan CNA member tamzo khi haka lammi de uvek ani to CNA a atamzo haka le than tlang lammi ani china nampeng dang ten an tho pui du lem lo ni in alanga chu hria in fing takin ming dang Chin Supreme Council CSC andinani haka lammi ni velo chin nam dang te po ni na chebok te han chal tir ve bok spring revolution a po CNA minga Chin state ral thuam keng po sang te chu an hui khom thei don lo wangin ming dang Chinlen joint defense committee CJDC April nili sang ni le som ni pakhat khan andinani CJDC a hian Chinlen defense force CDF pol som pariat lai antel mana heng Myanmar sipai do tum te hi CNA ten zetare Eastern Commando nana an po pe na wagin then khat chu lungoi lovin an bang le hlomani Myanmar military corps nu rei vaklo April ni som pathum sang ni le som ni pakhat khan interim Chin National Consultative Council ICNCC din ani bok ICNCC a hian Chin National Front CNF Chin political party le civil society organization te antel CJDC le ICNCC te hi National Unity Government NUG le Chin Revolution Group te tan communication platform poimo takani CJDC le ICNCC a CNF le CNA ten thune na sang tak ania amero chu hun local zela duanga thu an nei thei tak lo wangin April ni le sang ni le som ni pathum khan ICNCC atang chuan anin hnuk dok ta ni khatia CJDC le ICNCC atanga anin du no anin hnu do hnu December ni li atanga December ni sari sang ni le som ni pathum thleng khan kem Victoria a conference an huai hotania he conference atang hian Chinlen council andin ani Chinlen council a chuan hakha le than tlang township ti lo township danga tagin group lian tu ma antel velo ani na taka chuan CSC CJDC ICNCC le CC te hian ming san puma se CNA hodin le thunei na vekania an mani pol dina duang tha la thu an nei thelo huna pol dang an tin zel ni in halang bok spring revolution na thok group dang abegin CNO CNDF PDF Zolen Maralen Defense for le Chin National Council min datte baga ngon Union Council NUG 10 an soi sel na salhea tun din huna Chinlen Council chairman chu CNF chairman Jingchung hi ania CNF vice chairman Dr. Suikhar chu Chinlen Council foreign minister tan ruat anibok CNA shwai tu salai thet ni chu joint secretary pakhat anibok shwai tu dang anda ho shwai tu dang anda ho chu heng ho in an thunon mai thei tur ho ania Chinlen Council hi union level organization heng National Unity Government National Unity Consultative Council
NUC le committee representing lutto CRPH ten an pompui lem lova Chinlen constitution soisel lo zwal te chu tunang federal democracy swalmek laya CNF kai ruai Chinlen council in Chinlen constitution dictatorship atana ansiam tamai hian makti a hlo hle Chinlen constitution a article soisel lo zwal te chu article 9 article 10 article 25 article 26 clause B article 27 article 42 article 53 article 98 article 102 article 103 le article 105 te hi an ni heng article te hian CNA nuaya centralized power lam hoi bias takin alantira hei hian federal democratic ideal akal hle article soisel lo zwal zapui tar lang taila pakhat na chuan ICNCC thunei na lak saktum Chinlen constitution chapter 10 article 96 a chuan Chinlen constitution pom ani vele Chinlen council CC chuan interim Chin national consultative council ICNCC na le mo phurna ala fai vek don ti azia kani ICNCC hi thutlung na siam na por sang sang ayo anom theinan political party civil society organization le khotlang roi tu de telna pol huap zau tak khania CNA kai roi Chinlen council ten ICNCC din mun lualan antum tamai hi azia lo hle he malang na hi unilateral decision langtlang tak ania wangin zona atitam hle mai stakeholder dang tenen in ron khoma participatory governance structure siam lem lovin CNA hian anthunei na ti nge na an rom hanani he article hian politics a namrang sang te ayo atitlema chu chuan ro rel na kalphung rin na ati chiani he tianga in lualan tumna hian atopa Chin society chunga in thendar na nasajok athlen theibok panhina chuan CNF member de tan si ruat Chinlen constitution chapter 3 article 26 clause B in Chinlen council a hian Chin national front CNF member de tan si somni pasari adani Chinlen council a mi pui thlan ni mi alo CNF member ten si somni pasari lai an hau hian representational democracy principle akal hlea he article hian CNF chu political le social faction dangte a yin ham thatna a pe hle federal democracy hian in thlanna zalen le fel fai manga thlan chua ayo ten ro relna an kalpui angai poimo a CNF member de tan si reserve in Chinlen constitution chuan he principle hi akalani he article hian democratic principle of accountability akalani CNF member de hi mipuin direct in anthlang si lova he tiang approach hian Chinlen council chu representative governing body ani lo zia atilang chiang hle pathumna chuan CNA bagral thuam keng om an phal lo Chinlen constitution chapter 1 article 9 na chuan Chin national army CNA chu Chinlen a sipai om chun an ni tur thu an ziaka ral thuam keng pol dang om an khaptlat bok Chinlen constitution in CNA nuaya sipai thunei na centralized tura thutluk na asiama hian Barma sipai dodal na konga mun poimo tak changto ral thuam keng pol dang te chu an tel lova Chin National Defense Force CNDF People Defense Force PDF zolen le Maraland Defense Force MDF te angpol te chuan tunma atang to in Chinlen autonomy le ven himna ta na be na hian an tholok hle CNA ne na monopoly pe khian heng pol te hi anol mai ba ka inrin tok lo na le inel na boruak asiam bok CNA roi tu Solomon ang te chuan ral thuam keng pol dang te chu nuai bo an tum thu tlang takin an wawa in thenna ati zuala tho ho na thataka ven himna ro man na siam theina ati chebok he article hian sipai entity pakhatha thunei na da khoma federal democracy ta na poimo tak check and balance te chu apal tlang ani he centralization hian ram chung boina athlena achan chu ral thuam keng pol hnuai hnung jok te chuan ral thuam ti boemo CNA thunei na emo chu ando dal the ani chu ba ga chin por sang sang te in rin tong na le in pum khatna ati chia in pum khatna siam tumna ati kholo bok Chin brotherhood thovin constitution siamin CNDF bak Chin state aral thuam keng pol dang om phalani lo ti ve se andu khrangem
palina chuan Chinlen flag atana CNA flag Chinlen Constitution chapter 10 article 103 a chuan CNA flag chu Chinlen official flag atana ruat ania mipui sang te in pum khanna le in hriat thiam ton na share identity siam na konga namchin chiana national symbol hian poimo na nasadak ane ni CNA flag chu namchin chiana tan an manga Chinlen Constitution chuan Chinlen identity chu CNA nen chau ain miltira khotlang le pol dang te chu anol sakani he thutlung na hi Chinlen ang Chin multi ethnic society a chuan a boi thlak hle chuta chuan mi zong huap zo apoi mo berani partisan symbol chau man hian CNA ne na in hriat thiam lo na nei lo te chu a hnai pa hei hian Chin state chunga in then na a ti thuk zual hle bok he article hian nam ne na chu pol pakhat ne na in zom tira symbol a yo atanga no chu ania in hria mi pui le pol sang te chu a hnai dir wangin mi zong huap zo theina a ti chiani he exclusivity hian in pum khanna a ti pung theilowa hei hi federal democratic governance a thil poimo tak ania Maraland Defense Force 10 an flag chin nampui flag atan puang se CNA ho hian an du bi kang em pangana chuan common language atana hakha Chinlen Constitution chapter 10 article 102 na chuan Chin Burmese le English te chu Chinlen official language atan arua manani CNA te ngaya Chin chong han ti hian haka chong akoka chong inang tlang ti mason hian in biak po na le ro rel na ati chak thea ma se hakha chu official chong bul puyata na da ani chuan Chinlen rama chong sang te chu an ngai thani Chin state ta hian nam sang anoma nam sang an nia chung zinga chuan falam te dim le marate ba ka adang te po an tel heng zinga chong chen khat te pe chu haka chong bang te a yin an tam jok dai school le official settinga hakha man tura ti hian heng pol te hi ati hnuai hnunga culture eraser a hlawm hle federal democracy a chuan chong sang linguistic diversity an pom tlang puya khotlang zong te nun phung ro hlu za le hum hal tu chong sang policy an mang thin Chinlen Constitution in chong policy a kalpui dan hian hemi zong huap zo hi alantir theilowa he article hian haka chong mang lo de chu a hnol saka thinrim na le hno chuan ril ru asiamani dialect te naw zok le akai hnoi culture identity hum halna adi chia chuti rualin haka chong thretlem zo khotlang tan portal theina tur dal tu asiam bok ron na then khatte legitimacy nei le in pum khanna siam tur chuan Chinlen Council hian Constitution a thalo lai de asiam thatanga ya chumi atana thuron poimo tak te chu pakhanna chuan democratic representation ngai poimo CNA tana si reservation siamai chuan in thlanna manga council seat semni sela panina operation area in zasak CNA bagral thuam keng om phallo ti ringo tai chuan ral thuam keng pol sang ten operational area in zaton sak thiam se pathumna chuan huap zau jok flag Chinlen flag atana CNA flag man bi kai chuan zau zoka in ron khoma thutluk na siam ni se palina haka chong aya chong dang common language atan Chin aya tlang lon jok chong dang man ni thei se federal democracy hi pa soitu te chu CNF roi tu te hi an nia amai ro chu an malak dan hi federal democracy nilovin dictatorship jok ani Chinlen Constitution hian federal democracy principle ain CNA du dan ada poi mo zoka thune na mun khata da centralize pluralism nual suata party policy siam te hian Chin society chunga in thena thuk jok a thlen thei ani Chinlen hian remna le mason na nget tak ani theinan chuan aro rel kalphung chu mi zong huap zo democratic ani turania ayo diktak thuneina in semle in zaton na mangchawin Chinlen hian in pum khanna le federal democratic value a jung kain malam hun asiam theyang